Hej, hej, čao. Kako tijekom svađe držati kormilo, držati pravac i ne pogubiti se? Neki dan mi se jedna žena požalila o kako izgleda u stvari njena svađa s njenim mužem, to jest njihova svađa. Kaže, meni se ni ne da u stvari svađati s njim, ne da mi se ni početi komunikaciju, jer počnemo s jednom temom, kaže ja načnem jednu temu, ono o čemu želim raspravljati, čao, on krene s drugom temom, onda završimo na 5. temi i na kraju eventualno o nekoj 10. raspravljamo, ali to nije to što ja želim. Znači, kaže, nikad ne riješimo ono što bi ja htjela, situacija među nama ostane neriješena, sve se stavi pod tepih i, kaže, ja osjećam gorčinu, ne osjećam se dobro i mi tako guramo dalje. I bojim se da ne znam koliko ćemo tako još moći. Sve kužim, to se često dešava, da ljudi tijekom konflikta ili ne slušaju jedni druge, ili se podbadaju, ili se opravdavaju, ili se krive i onda tijek svađe koja je u stvari koja je u stvari fenomenalna, može otići u nekom sasvim 10. pravcu. Šta se može napraviti? Poanta je da držiš pravac na način, evo, za nas malo vremešnije, mi se sjećamo kad su one ploče, LP, singlice, što li već preskakale. Pa znači nikako prebaciti na novo, stalno je bilo ponavljanje jednog te istog. Znači to isto možeš raditi i tijekom svađe kad vidiš da pravac ide u nekom neželjenom pravcu. Znači samo ponavljaš jedno te isto. Kako to može izgledati? Kreneš pričat sa svojim dragim i recimo imate temu opet mi nisi javio da ćeš kasniti i on se krene opravdavati, ali znaš samo sam, znači vrati temu na ono što je bitno, nemoj dozvoli da ide komunikacija u nekom drugom pravcu, znači opet ponoviš. Možemo poslije pričati šta te spriječilo, ali sad nam je tema da mi se nisi javio, a znao si da ćeš kasniti, ali znaš samo sam, ok, poslije ćemo o tome, ajmo sad raspraviti ovaj prvi dio, ajdemo jednu po jednu temu raspraviti. I tako samo vraćaš i vraćaš na jednu te istu temu, jer inače ode sve k vragu jako lako, a onda se niko ne osjeća dobro, a u stvari je tako jednostavno. I sad, čao, ako si počela raditi na sebi, ako si počela misliti na sebe i to ti se baš sviđa i voljela bi imati jedno mjesto gdje možeš sigurno otvoriti svoje srce, gdje možeš izmijeniti iskustva sa ženama koje su slične tebi, gdje se možeš na kraju krajeva nasmijati, otvorena si za neka nova znanja, voljela bi ih isprobati, onda te pozivam da se prijaviš, da dođeš u moju novu Facebook grupu Svoja i sretna u vezi. Link ću staviti gore ili dole iznad ovog videa, ovisi već gdje bude. Klikneš na link, odgovoriš na 3 jednostavna pitanja i vojla, tu si s nama. Znači, ajmo još jednom. Kad svađa ide u neželjenom pravcu, kad ti pričaš o jednoj temi, a tvoj dragi krene na drugu ili se opravdava ili počne krivi tebe, imaš tehniku pokvarene ploče. Samo vraćaš, ajdemo sad završiti ovu jednu temu, ajmo se nje držati, iza toga možemo raspraviti da kasnim i ja, ali ajmo sad pričati o ovome da kasniš ti. I tako se nećete pogubiti nepotrebno. Malo treba vremena da to legne, ali može se. Na kraju krajeva, ako sam mogla ja, onda možeš i ti. Pozdrav, čao!